Yesu nashimwe cyane itorero ry'Imana. Ndabashuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana bane namwe. Iyo mvuze itorero ry'Imana ntagomba mvuze iriya nzu mugenda guteraniramwo, mba mvuze wewe uri murandeba, wewe mukobwa, wewe musore, nawe mama, nawe mpapa. Ni wowe itorero ry'Imana. Umwami Yesu atuye muri mwebwe. Umwuka w'Imana ari muri mwebwe. Nimwibuke ko uyu mubiri ari inzu y'umwuka wera, kandi umwuka wera atuye muri mwebwe. Yesu nashimwe cyane. Ndabazana ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri muri Matayo igice 11 ku murongo wa 28. Yesu nashimwe cyane. Mwene data ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, utangiye ino video uzazuyirangiza. Ndakwinginze ukunde ubutumwa bwiza, kubera ko ubutumwa bwiza bukuvura ubugingo, bukuvura umutima. Haleluya. Benshi nta butumwa bwiza bakeneye, benshi nta butumwa bwiza bakunda, ariko nubwo batabukunda, yamara nibwo twahawe tubwira abantu. Nibwo butumwa Yesu Kristo ashaka kutubwira abantu. Naho ibintu bisanzwe, amamodoka, amazu, ibiki, hariho abo Imana ibihereza batarinze kubisaba. Ijambo rivuga riti ngo nimushaka ubwami bw'Imana ubukiranuka, ibindi byose niyongera. Yesu nashimwe cyane. Rero ubutumwa bwiza nubukuvura umutima. Kandi iyo ufite ubwami muri wowe, uba ufite byose, kuko byose biri munsi y'ubwami. Ubwami butegeka byose. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana hanyuma tubandanye. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane Yesu Kristo. Ndagushimiye ukuntu wongeye kandi kungira neza, ukanyemerera ngo nasame nawe uvuge. Ndakwinginze Yesu Kristo, umwuka wawe amanuke. Ndakwinginze Yesu Kristo, ubwiza bwawe bube hano hantu. Ndasengeye abagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza. Uwera Mana nyene icyubahiro. Haleluya. Nta yindi Mana iriho atari wowe. Ndagushimiye ko uyu mwanya untijije, kandi ndagushimiye Yesu Kristo kuba ungejeje uyu mwanya ndi muzima, kugira ngo Mwami Yesu Kristo nasame maze nawe wivugire. Ndagushimiye Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nkuko nabibabwiye, ni Matayo igice 11 ku murongo wa 28. Dusome mu izina rya Yesu. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Niryo ryonyine dushaka kuganiraho. Subiremo. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Ngo nimuze kuri jewe. Uwo ni Yesu Kristo arimo araguhamagara. Ngo nimuze kuri jewe abananiwe n'abaremerewe, ngo arabaruhura. We afite intego yo kubaruhura. Haleluya. Kandi namwe mwigira bejo
mukiyumvira ko mutaremerewe, mukiyumvira ko mutarushe, yamara murarushe. Yesu natugire neza. Murarushe, muraremerewe, murafite ibibazo. Ibyo bibazo mufite nibyo Yesu Kristo ashaka kubaruhura. Ibyo nawe uzi. Ibyo mwene data. Mufite ibibazo byinshi muri mwebwe kandi mukaguma mubibitse. Mukaguma mubibitse, ntimushaka ko ibyo bibazo bibavaho. Ariko noneho Yesu avuze ngo nimuze kuri jewe mwese. Ntago yarobanuye, yavuze mwese. Mwese. Haleluya. Mwene data, rino jambo nirigari. Yesu arimo arahamagara, we ubwe arimo araguhamagara kugira ngo akuruhure. Reka ndakubwiza ukuri ngo wewe ibikuboshe ni byinshi. Uboshwe n'ubusambanyi, ufite umugozi ukuboshe witwa ubusambanyi. Ufite umugozi ukuboshe witwa ubujura. Nuwo n'umuruho wikoreye. Uwo n'umuruho mubi uruta imiruho yose. Umuruho witwa ibyaha. Uwo n'umuruho mubi. Uwo muruho umwami Yesu ashaka kuwugukuraho. Mufite imiruho mugendana muri mwebwe. Imiruho, ingorane yitwa ukwikinisha. Iyo ngorane, uwo muruho wikoreye bose. Wikoreye abasore, wikoreye abakobwa, wikoreye abamama, wikoreye abapapa. Noneho Yesu Kristo mu guhamagara ntabwo yarobanuye ngo wowe ngo mu mama wenyene. Yavuze bose. Mwese arimo arabahamagara. Yesu Kristo yabonye ko wewe uremerewe. Nubwo uri umuvugabutumwa uraremerewe. Urazi kuba uririmba ukaririmbana ikiziriko cy'icyaha cyitwa uburyarya. Nuwo n'umuruho. Urazi kuba udiyakona ukabugendana umugozi witwa ubwibone. Nuwo n'umuruho. Iminsi rimwe iragenda yiruka, irimwe iragenda yihuta, ariko Yesu Kristo akubwiye ngo nuze akuruhure. Akuruhure uwo mugozi ukuriho awukuvaneho. Yesu nashimwe cyane. Urashobora kuba uri muragendana ingorane, umuruho witwa uburozi. Ukabugendana, ukaguma wica abantu. Umwana wa mugenzi wawe ukaba waramwishe. Umugabo wa mugenzi wawe ukaba waramukuye ku isi. Uwo n'umuruho ukomeye cyane. Nawe ubwawe utaretse ngo Yesu Kristo awukuruhure, nawe uwo nguwo uzakurimbura, uzaguhitana. Umwami Yesu icyo arimo arakenera, arimo arashaka kubohora, arimo arashaka kugira neza. Umwami Yesu icyo akwifuriza nuko wabona ijuru. Haleluya.
birababaje kuba umuntu azi ko afite ibibazo bimuremereye ari byo byaha, ariko yumva umugira neza yitwa Kristo ashaka kumukura uwo muzigo yikoreye, ashaka kumubohora. Kristo ashaka kumukuraho izo ngorane, ariko we akaguma kumantaje umutima, akumva mbese kari umugabo kabisa. Yamara ubugabo buzarangira kuri wa munsi, ubwo bugabo buzarangira kuri wa munsi niwamara kuva mu mubiri. Uwo munsi uri murakwegereza, uwo mwene data, uwo munsi uri muraza wirukanga wo kuva mu mubiri, uwo ndakubwije kuri ubugabo buzarangira. Bamwe bagenda kugira amapompaje ngo bagire ngo amapinya, ngo bagire imbaraga z'umubiri, umubiri, ariko mu mwuka warafutanye, warapfuye, waraheze, ujoga mwinyo. Ariko umugira neza yitwa Kristo, aze kugutabara kabisa, atacuguze, umva, atamafaranga umuhaye, atakintu kimwe umuhaye, aze kwitanga ngo akubohore. Wowe ukanga, ukaguma ukumantaje umutima. Ingorane mufite nuko mukumantaza imitima, kandi muzi neza ko mutazaguma ngaha mwisi. Muzi neza ko amaherezo yanyu ari kuva mwisi, ariko muguma mukumantaje imitima yanyu. Muguma mukumantaje imitima, ntago muhinduka. Yesu nabagire neza. Bene data, murafite ibibazo bikomeye, kandi mukaguma mwitwa ngo twarakiriye Yesu atabazi. Mukaguma mwishira mu mubare w'abantu baba Kristo, yamara mutari aba Kristo. Kristo ntakuzi, nubwo irimba mwene data ntakuzi, nubwo ukora umurimo ntakuzi. Ijambo rirakubwiye ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Muri ndushi, reka kuvuga ngo ufite amamodoka, ngo ufite amazu, ngo ufite amafaranga kuri banke. Ibyo byose kuwifite udafite Yesu uri ndushi. Uri ndushi, ufite ikibazo gikomeye, kubera ko ibyo bintu niwapfa ntibizaguherekeza, bizasigaraho mwisi. Kandi uwo mubiri muriko murishimira, uwo uzagenda ubore. Hanyuma umuntu w'imbere ari wagenda kubabazwa. Mwene data muranyumviza, ntabwo ntibizarangira mwisi. Niba upfuye ntabwo yabirangiye, hapfa ikibiri. Ariko umuntu aragenda kubabazwa niba yarakoze nabi, ariko niba yaremeye ubutumwa bwiza, akizera Kristo, azagenda mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wose utemeye Kristo arafite hayishira. Umwuka wose wose ukiri mwisi wakomantaza umutima, ukanga kumva, uwo mwuka Kristo harahawushira ukababazwa. Mwene data, birakomeye, reka kwirengagiza ijambo ry'Imana. Ntabwo uzi iminsi usigaje ahangaha mwisi. Iminsi rimwe iragenda yiruka, ntabwo uzi umunsi by'ukuri. Ni umunsi uhishije, uzwi n'Imana.
ni umunsi uzwi n'Imana. Mwebwe mugira ngo musigaje umwaka yamara Imana yabareba kuri kalendari yayo ikabona ko usigaje n'imiburiburi nimba ari iminsi myinshi, umunsi umwe igacirungika ubutumwa bwiza inyuze mu mukozi wayo ngo ikuburire wihane kugira ngo ntupfire mu ibyo byaha byawe urimo, ariko wewe ugakomantaza umutima kugeza aho upfiriye. Rino jambo gitwa ngo nzakwihana ejo kandi ejo utahazi ni ikibazo. Ngo nzakwihana ejo hawe ntahuzi hazwi n'Imana. Muriko muranga Yesu, muriko muranga ibyo ari mwarabaha, kandi ashaka kubakiza ubugingo, ashaka gukiza ubwo bugingo bwawe. Yesu Kristo intumbero ye ni uko wokira ubwo bugingo, ugakira kabisa nturimbuke. Urupfu rwa kabiri nturubone, ariko ukigira mu bwami bw'Imana. Ko mubwe ntabwo mushaka kuja mu bwami bw'Imana, mwishakira iby'isi byo byabanohoye. Mufite umunoho w'iby'isi, mufite umunoho w'amafaranga, mufite umunoho w'amazu, mufite umunoho mbese wo gufata iby'isi kabisa mukabyigumizamwo. Ntabwo mufite umunoho wo kuja mu ijuru, ntabwo mufite umunoho wo kuja mu ijuru, mufite umunoho w'iby'isi. Haleluya. Mwene data, kudashaka guhinduka yamara guhinduka ari byiza, kudashaka kuyoborwa na Kristo, mbe ko Kristo utamushaka, ubukiri muzima ntumushaka, kandi ubwo hazagira aho umushaka byarangiye. Mwene data, Yesu Kristo ari mwarazi igihe, ndababwiza ukuri, ni Yesu araje by'ukuri. Yesu araje, nimwihane pe, Imana ishaka kubafasha. Reka ndakubwire ngo wewe utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, uri ndushi, uragowe, ufite ibibazo, urimo uragendana ibibazo, umwanya n'umwanya urupfu rukubise feri ya mbere kubabazwa, umwanya n'umwanya Yesu Kristo aje feri ya mbere mu muriro. Ikuzimu hariho n'ijuru ririho. Mwene data, ko mutabitekerezaho, mutekereza ku buzima busanzwe gusa, ntabwo mutekereza ku iherezo ryanyu, kandi ubwiherezo ryanyu ikaba riri bugufi, ariko ntabwo mushaka kwitekerezaho. Icyo utekerezaho, shaka kugura imodoka. Icyo utekerezaho, icompa inzu. Icyo utekerezaho, utekereza ndashaka amafaranga. Ariko gutekereza kuja mu ijuru ntimubikeneye. Gutekereza kuja mu ijuru, gutekereza kwakira umwami Yesu, gutekereza kwihana ibyaha byanyu mukabireka, ntabwo mubitekerezaho. Mwabitesheje agaciro. Mbese nta muntu agitekereza iby'ijuru. Buri muntu arimo aragwana n'ubuzima bwo mu isi. Abantu bari nta mwanya bafite mu by'Imana, nta mwanya bafite. Umwanya bafite nuwo gushaka amafaranga, gushaka amazu meza, gushaka imodoka, gushaka amapasipoti n'amaviza. Ibyo byose nibyo biriko birabatwara umwanya. Ariko gushaka ubwami bw'Imana, gushaka ijuru, rwose nta bantu barimo barashaka ijuru. Ibyo bintu muri ko murashaka by'isi n'ibintu
n'ibintu kabisa taco bivuze, nta gaciro bifite. Ibifite agaciro nijoro. Muharanire ubugingo, muharanire kubona ubugingo. Iby'isi nta kamaro bimaze. N'abari babifite barabisize. Abari bafite amazu 10 n'ayandi, bari bafite amamodoka, bari bafite amafaranga kuri banke, barayasize. Ubu asigaribwa n'abatayashatse, basiga bayajyaniramo. Amazu abantu bayabayemo ntago ari babandi bayubatse, abari kubarayabamwo n'abatayubatse, ariko wayubatse ntawe. None mwene data ko bitakwigisha ibyo, ko bitakwigisha ngo biguhe imbaraga zo gushaka ubwami bw'Imana, kutari muriga bino biriko biraba ukuntu abantu bari kubarapfa, kutari muriga ati uyaragiye naho nge nsigaye se, nge nsigaye binyigishije iki? Ukwiye kwiga ukamenya ko hari yagiye uriya nawe rurakurindiriye, ruriya rutwaye uriya nawe rurakurindiriye. Icyo ukora ukwiye gutunganya ubugingo bwawe, umaze kuva mu mubiri ukazashikira ahantu heza. Mukareka kwiruka mu by'isi nta kamaro. Mwihane muve mu nzazanye, mwihane ubwo busambanyi. Yesu Kristo ari tayari kubabarira wewe ukiri muzima. Yesu ari tayari kugukura iyo myanda ikuriho. Yesu ari tayari wewe ugifite amahirwe ukaba ugihumeka uwo mwuka w'abazima. Yesu Kristo ari tayari kukugira neza, kukubabarira ibyo byaha byawe. Nimwihane. Yesu nabagenza, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko buri muntu wese amenye ko iyi si atazayigumamwo. Akwiye guharanira ubugingo, akwiye gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Ntabwo uzahamagara abapasiteri uri kuratera ukuguru, ntibibaho. Ntabwo uzahamagara diakoni uri muratera ukuguru. Shobora gushika asanga wapfuye kera. Reka ndabwire, ubu mukiri bazima, Imana ibatije uwo mwuka. Imana ikibatije uwo mwuka. Nimushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko ubonwa mukiri bazima, kuko ntabwo uzabushaka warapfuye. Ntabwo uzabushaka warapfuye. Mureke kwikumantaza imitima yanyu, ahubwo mushaka Imana. Mwihane ibyo byaha byanyu muri ko murakora. Mwihane by'ukuri, Imana ibagire neza. Dusenge Imana. Yesu Kristo ntakwanga, icyo yanga ni icyaha. Yesu Kristo ntago akwifuriza inabi. Yesu Kristo akwifuriza ko waje mu bwami bwe. Niyo mpamvu aguma azana amagambo ye ngo muyumvirize, kugira ngo namwe mufate umwanzuro. Mufate umwanzuro ntimuze murimbuke. Mwene data, iyo umaze gushika hariya ntabwo ubukigaruka ngo wihane. Ntabwo ubugisaba ngo ugaruke mu isi ngo wihane ngo bishoboke. Ariko wewe uri murandeba, wewe uri muranyumviriza, wewe ugifite umwuka, wewe ukiri muzima, ni wewe ijambo ririko irabwira. Iri jambo ntabwo ribwira abantu bamaze gupfa, bari baragiye, ariko ukiri muzima ino jambo riko irabwira wewe kugira ngo nawe ntuzurimbuke. Kugira ngo ntuzurimbuke. Iyaba Yesu Kristo atabakunda ntago abarungika ino jambo, ntago abababwira, ntago abari karabahanura. Yesu Kristo ntagabanga, arabakunda, arabahanura kugira ngo ntimuze murimbuke. Ariko mwebwe muri kumurafata umwanzuro wo guhitamwo kurimbuka. Yamara intumbero ya Kristo atari uko mwebwe mworimbuka, ahubwo ari kugenda he mu ijuru. Mwebwe mugafata umwanzuro wo kurimbuka, mugakomanaza imitima, mukaguma mu byaha byanyu, ntimushake kubivamwo kugeza igihe mupfiriyemo. Yamara siyo ntego.
intego ni ukwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzaja kwa data atamujanye. Uwo mwami Yesu utamufite muri wewe ntaje ufite. Uwo mwami Yesu utamufite muri wowe mwene data ntaje ufite. Nimushaka ubwami bw'Imana bugishoboka ko bubonwa. Dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, ndagushimye ko amagambo ushikirije, ndakwinginze Yesu Kristo uyaherekeze data kugira ngo agire ikimazi mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.